namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Namuntlha of course dayakhelwa la mhangu leyi nga humelela about Mr. Post and Billy Mayengani, big fan. Mi nga mi kha mi n'wi tiva Hlawu, walowo Hlawu dume ngopfu mhaka leswi a nga tshama humesa 5,000 rand a xava CD ya Ben and the President leya Jesu, a ve va dya swa manyanga, mi nga ma hleketa. Asenten valava na the picture a ku dyiwa kahle swinene. So it's also a big fan ya Mr. Post tlhelo munghana or a family. Yeah, so siku namuntlha of course a yi sukini swinene ku na post la yi postini, unfortunately ni mene so I screenshot khale ngopfu. Yeah, so if you want to fika that post, afika tsala ku open letter to Mr. Post, as you can see. Yeah, then if you want to fika tsala ku hosi ngove bra mina vuxaka bya hina a bya ha fani na le masunguleni, ku khomana ka hina swi tikomuna ku se swi le ku feni naswona ende swa n'wi vavisa yena mbilwini ya yena hi mhaka ya jealousy leyi nga kona from vanghana va Mr. Post lava nga kusuhani na yena. So vanghana lava a va twi na ku maybe mina ni ta ku yivela wena, that's why ni na relationship na wena. Maybe it's because he's a businessman Hlawu, I don't know why a va hleketa sweswo. So a va tirha vusiku na nhlikani va ri karhi va thyakisa vito ra mina leswaku hi kota ku lwa. Rirhandzu leri nga ni kombeta rona a ri vone hi lavo tala and va ni zonda for sweswo hikuva ni ri kusuhana na wena. Laha hi nga hlangana kona leswi hi nga hlanganisa xiswona na leswi mina ni nga ku ndlela na leswi wena nga ni ndlela swona swo tiwa hi mina ntsene. Lavan'wana hinkwavo va nga ti heleni a yi sukeni mos they can okay. N'wanuna loyi a tshamaka hansi a lava ku biha hi wun'wana na wun'wana swi le hansi ngopfu, swa xiyimo xa le hansi ngopfu sweswo. Mali yi nga ta yi tlhela yi famba kambe family it's forever. So swa ku i family ya ka Mr. Post, as you can see. However ku na comment leyi hi telaka laha a yi suke ngopfu ku na comment leyi ni nga yi vona laha ya makwakwa Charles Singwane. So makwakwa Charles Singwane wa ka Mr. Post the man mi nga mi kha mi n'wi tiva. Yeah, hi fika hi vona fika tsala ku a ku na munhu loyi a nga vulavula ku biha hi wena we endla ku biha. Okay, we loko Mr. Post a tshama na nala wa wehe u nga ya mahlweni u n'wi tsakela na ma swona ku na mhaka muzi ma swona loko kombiseni loko ku ri Mr. Post u tshama na nala wa Hlawu yena a nga va kahle na. So i vula yini leswi? I vula relationship ya Hlawu na Ben and the President. So obviously ma swi tiva na n'wina ku Ben Mayengani na Mr. Post a va kumana va kotana i va lala. So hala tlhelo Hlawu mi kuma ku i le xikarhi ka vona yena Hlawu, hala tlhelo i le ka Mr. Post, hala tlhelo le ka Ben Mayengani. So I think swo leswi swi nga ku va hlundzukiseni sweswo mani kumena Mr. Post. Yeah, so leyi yin'wana ya ti-event leyi Ben and the President a ri ka yona a Yoba Cafe, as you can see na a ri kona Hlawu. He spent a lot of money like 7,200, as you can see. Kha ku dyiwa swa manyanga na Ben and the President, ku xeweteriwe na mabyala and stuff like that, a ri ku supporteni and stuff like that. So yena ri hala na hala. So swi tikomuna ku swona swi nga basanga hi ndlela yin'wana ku hava ku munhu wa pfumeleriwa ku i ta wela hala na hala. Swa ku na me swa ku no chance loko ni ku ni favor Ben na Mr. Post na swa ku hi ndlela yin'wana swi nga kha swi vula sweswo. So hi leswi va kombisa ku swona kwala ku i wela hala na is double agent ndlela yin'wana i tsema hala na hala. So swi kombina ku a swi kha swi kwatisa Mr. Post sweswo ku mi nga ma hleketa va dye swa manyanga xa CD 5,000 rand hala tlhela i big fan ya Mr. Post. Swi kombina ku swi dyi kwatiseni swinene Mr. Post leswiya. Then na continue a tsala ku problem endla i nga ri i tiva ngopfu last va ku sendele mali ya swa swipikarha endla hi nga ku xave wehe u posta ya hi 1,000 ku ndlekeni kasi na mi nga ma ehleketa post yale ku ndlekeni hi 1,000 mara so mi nga ma ehleketa this post a nga tshama yi posta a swi ndlela ku swilo leswi ku hi yena nga xava. That's how he was sending the message ku hi ya nga xava. Mani kuma and the material those above 20,000 plus a ni swi calculating. So yena a swi ndlela ku hi a nga xava swilo leswiwa. Ni hleketa na yin'wana ti-post until few yi delete na a kha kombisa ku ya ku ta kha ku investiwa over 100,000 le ka project ya Mr. Post. Kasi ngo yo ku hembe na yi nga ri ku fully involved ka swona ya hi 1,000 mara endla kanjhani mara se va ku expose hi comment. Unfortunately na hi voni comment liya hi vonini
ivi then a continue a tsala ku wa swi tiva hi wena u nga fesa festival ya le palms mi nga ma ehleketela hi 26 ne hi ta hlangana palms hi yona leyi Mr Post a nga before hi yona ka swingoringori bela the president nawu yi dumini swinene very young hi feyirisa hi 1000 I think it was the sponsor ne na ku ya sponsor na ku swin'wana a nga swi landzelerisanga hi ndlela ya kahle mi then swi feyile sweswiya ni mdana tsala ku or i lava hi ya mahlweni hi boxa or hi ta ku kuma ngomeni hi marhanga phandza as you can see o la ku bifiwa na yeah yimela timhaka ta wehe u nga katsi vanhu sukela ku chansa brami as you can see so sweswo kwalano hi hindza hi ya ka the latest post. Yeah, so ka latest post as you can see hi fika hi vona fika all is well sinya u tlhele timintswi and then tsakini advice taken no nong tala swona ku fika posta screenshot xa yena la khavula na Mr Post so swona kona sa fika ka 19 minutes va ha ri ku vulavuleni so i advice taken loko advice taken anga khavula ku ange post beni Mayengani na like in a way yo ange hi tshina ngopfu ta beni Mayengani na ta ke hi voni swo swi komuna ku hey relationship ya yena na beni Mayengani swo ku ta tseka loko Mr Post komuna ku swi ku ditsakisene to loko mi kuma ku hala tlhelo va khana u xaka na beni Mayengani ka swi nyingetela na mali swi komuma tano as it looks so sweswo ta ke hi voni swo swi ta kha swi famba swi ya kwini loko ri a mi nge zangi subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe.